Kuphi nawuphi lapho khona njengamanje ngithi sawubona wekukhuluma Dumela ngilima Joroni Bonjo Mambo VP. Inkulu impi phakathi kukaPhakelumthakathi kanye noNjoko nabanye abaculi bakaMaskandi abangaphumela obala. Kubangwa indaba yokuthi uPhakelumthakathi usephumela obala wathi akayizwisisi kahle lento yabaculi bakaMaskandi abathi bengabantu besilisa abacula izinto ekufana bezicula abantu besifazane kuzwakala indoda nje ithi mina sengiqomile. Kanti kuyaziwa ukuthi uNjoko uyena obe nengoma eyadla ubhedu eyayithi yena useqomile uqome kwakhumalo. uNjoko ubuyile-ke eziphendulela wathi lalela-ke webaba ongasilo obhedayo awazi lutho ngoMaskandi wena qhubeka nje ube yisiqhwaga ushaye abantu lapha emgangeleni uyeke uMaskandi ngoba thina singamaciko sizifaka ezicathulweni engezona ezethu ukuze sikwazi ukuthi sidlulise umyalezo. Ungasitshela kwi-comment section ukuthi ngakolakho uhlangothi ubani ombona esho into eyiyona kulaba bobabili, lo othi abantu besilisa bayeke ukucula izinto efana becula abantu besifazane bacula izinto efana becula abantu besilisa bethi ngiphethe isihlangu sami uyongithola ngikhona emgangeleni, noma lokho okushiwo uNjoko uma ethi yena bengabantu besilisa bayakwazi ukumela abantu besifazane ngokwenkulumo mabecula.